I ćao ljudi, danas radimo moju jutarnju skincare rutinu. Kao što vidite, moje lice je trenutno malo onako iziritirano, nije uobičajeno. Dakle, prvo brijemo ovaj ovdje deo sa i onda brijemo i ovaj ovdje drugi deo sa I svaki put nakon brijanja volim da stavim neki serum koji će umiriti iritiranu kožu. U pitanju je Uriažov Cica serum koji u sebi ima poseban sastojak koji upravo služi za umirivanje kože. Je idealan za oporavljanje kožne barijere, naročito ako ste bili izloženi suncu. Idealan je, na primjer, ako je vaše lice bilo izloženo suncu, ako ste, na primjer, izgoreli. I kao što vidite, sa moje desne strane imam jednu baš problematičnu bubuljicu, tako da radimo danas na tome da to uklonim. Sljedeći korak jeste krema koju sam bez pretjerivanja uzimao 6, 7, 8, 9 puta. Trošio je bukvalno... Svaki put kad bi potrošio ovu kremu, pitao sam se, ok, da li da uzmem neku drugu, ali na kraju se uvijek završavalo na ovoj, jer je najbolja letnja zimska krema koju možete da imate. Inače, baš volim kada nanesem proizvodi na čelo. I posljednji korak, iako je napolju oblačno i odvratno letnje vreme, nanosimo SPF, neizostavni korak u svakoj nezi. I to bi bilo to za ovu skincare rutinu. Koža izgleda, kao što vidite, razmazan. By the way, pisali ste mi uporno gde radim nokte i kao odlučujem da gatekeepujem moju devojku koja mi radi, tako da, nažalost, jedino ću ja imati lepe nokte ove sezone. To bi bilo to. Ako vam se ovakav video svideo, zapratite me za još. Bye!